नेपाल मण्डल टेलिभिजन या जाकु यला या पातन ढोका यला ढोका सरे जुगुदु टेलिभिजन या जाकु यला या लगन खेल यला ढोका सरे जुगु ख आ नेपाल मण्डल टेलिभिजन या प्रसारण यला ढोका जुया चुंगुदु औपचारिक रूपन हुगु जाकुथि सरे जुगु लस्ता दिल्लाथो पारु बिबा पूजा जुगुदु टेलिभिजन या अध्यक्ष कुमार महर्जन, प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश काजी दंगोल, सञ्चालक समिति या दुज शर्मिला महर्जन पूजा याना दिएको ख नुगु जाकुथि पूजा लिपा वेक पिन्छ नेपाल मण्डल टेलिभिजन या परिवार या दुज पिन्त नेवा परम्परा कथ हाकु सिन स्वा कोखा लिसे याङ्गु सिन टिका दिगु ख जाजोले नेपाल मण्डल टेलिभिजन या सल्लाहकार रामकाजी अवाले सञ्चालक समिति या दुज मङ्गल महर्जन सञ्चालक समिति या दुज नातिभाइ महर्जन सञ्चालक समिति या दुज लिसे समाचार प्रमुख सिल्भिया राजोपाध्याय संस्थापक दुज लिसे कार्यक्रम प्रमुख जितेन्द्र महर्जन संस्थापक दुज रमेश महर्जन संस्थापक दुज सैनिक राज सिंह यल्लो महानगरपालिका ओदल्या 20 वडा सदस्य लिसे शेयर होल्डर गीता महर्जन शेयर होल्डर चन्द्र महर्जन कर्मचारी पि लिसे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सटिपि व्यक्तित्व पिनेको बोटी दुको ख